Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kejingbat bajing pensange kensan jong keseng hanyo trap National Youth Front yaki kali turis hajing king tengar kebala ni ala katu kani kenta bat da kejingwan jong ki bor pelit kebalawan ban kren pensnguthu bat kerpat yaka seng HNYF ban sange no yakani kejingbat jong ki yaki kali turis kebala kta yaka let kawan jong ki pat ba nong let nongwan nakal yang keseng kala ailat no yaki kali turis baro bakin yat no wat hadian kejing ailat jong keseng yaki teki kali turis baro bakin yat ban let syakithan sora Hendrai tang hadian kat dukan Nepal, layui kejingwan serta ki pulit SOT hakati kejingking tengar. Nakaliang kibor pulit kila rakno ya barok ki dekat bat nong yalam ke HNYF syatana sadar ban penong kejing toket halor kani kejing le jong kaseng. Turis baik kan. Kami turis lah. Ini dia kata ada pihak le government. Kini beli gila kiwan kai. Hendrai bagi sah. Long ngarung suatu kejing e jomli. Suatu kan sumbat di kali bukti kita dengan kejimbat jadi orang ini hantam dengan komisi kami mengulang saya kali hiru nak juk hari ini ada ni laga jongga sektor bagi perai pi laga sek halang hoi pidon laga hok nrai ba ban su stop di turis balik kai dengan pelong dah kali yang jong hiru long biet ya giberiu di panapa ibawan kai kakta ya jakpo jong ki nong suara baro baik nong sora ibu phone sudah. Nama tak kadang Gibriu jogi bersitop. Namar masuk tu kata tambah kambing kerukom tapi ya bi kan tentu ber anu nurung empat kali. Kalau ilegal pihak sutu baik kata. Namar kecing ni padan jong pi ngasutu nama umdi kini kerukom te. Kambing kini kerukom. Kami tolong bantu direct message kepada pemerintah. Iko apa message ke government ni kundu apa sekretariat kan bagi bor sarkar pinsule Gibriu pajba kata iko asa tengan sora pin rejak tengan nong sora pada kata sekretariat las umpenyak sora kita dibasuk apa sora gibadon kibukan kami kata turis polisi bagi om di sekret turis polisi kata orang juga ya kata kamai kata kayo nang turis polisi to yung baik kayo paduk nang ka bangan keren ni tourism ni ke kambe ke section jong amo nah keren ni kalian jong lon oda baik ke bopile kalau ilegal biko apa ni keren ni tourism bana asam ai kamai panyo hajar sepuluh hajar kata ra ma phi sarkar ke kata kata sudu ka tourism kam jong a kade bapinum pendik pinong lik nong man nanti kani karu komle jong phi ngambet hendrai kawai pat kalong pile persa ke fundamental rights jong Gibriu sudu Gidon la ka hak makin lekai snu subo manga ma phi la sale sisngi lekai snu gibat Gibriu stay sabar in snu ya gidon ka snu ka song sir ka song yu kam dei kan ban song sir gi min sim Gibriu ba itu kam dei ru kam dei anam kam dei ru kam gi kam dei ru kam la sai menta phi ale am la sai ban asam kan kalibam bukan sini punya am lo ngidang ka support ni ka dei na stay Ngin hap yalam kata hap yalam ini ngamak hap sangat kita koman vậy lắm lòng vì cái chính lệ không biết non violent and non violent but there is something which is illegal that you have done mà da pismo thu bakam long illegal te batay nga ka an iu ka ai bori pi sang halang ban bat kalipat ba kam don an ya pin don bor ke ti le ke bom long pi ko ban ke keren ka sarkar simar khamat no pin pendik ki pa long isi kami hap ke wa kam dei kom no mangaruk ki khun ti jonga ki trai sabar don bale ni mangi pangno perkat nabi mentah yaki kun sama dulu di baterai sebab di badan apa Bangalore, di badan apa Delhi, di badan apa Chennai, di badan apa Calcutta, baterai call centers. Ada lek isan halang nasi tay kikura saya ini semua no.
kawai pe pihak kami gini ki. Begitu turis. ngimte bengin Turis kang. kita ini Kalau turis. kami ngimte bengin kang orang banyak. Sulung ngim pini kau kami. Kami dia kata jemput dia. Dan bagi kuat di nomor tu hari artis consumption ini kan konsep DC dan DC. Saya belum ni kena tanya pasal Lihat kamu salong kata. Terkat kan bagi turis bukan kai. Lawan naru na ini. Dalam orang bengin kang. Tibun kali ini lapan khas. Kali ini yes perkhati bagi dan kamu beri jungi beli airport beli railway station. Lepas dari TML sini, di semua kamu. Yang iwan sini kalau ada book lupa, kalau book di station pos suara. Mentah kali kat lo ke jing donong stay homestay di Balik sini kau belum yakini ngai bon kalau kamu ni bang ni yakini kali tourist ni ke bayu ni haben perkhad di jong lojong kan pe menta ki wanda don asam nai direct sudu sepo you ya keren kata kan ya keren kan ngai hadu ki turut ki private dia pen pilot mem ki private idon ki pilot Yang ki private kan mana dengan flight by private deh. turis lalu turis labuk nadu na Jakarta lojong wan sini labuk mundir pasuan passenger labuk ti udon haka man lai jongir kali jongir daulit ka sha akwalan daulit ML daulit ka bos lu kilet bet nam bakham re labuk lupa nang ni ta Ang pasulong ba balay bangiliak kumdi bo government company kamte kani amara sisi semua tu pi pi kasi ama masuk tu Turun ke terus polisi lu kita frame nama ha frame hai nama ni tangiliak kumdi government kalaban keren dak keren deki keren tingin li keren kan kamdi bung ni semua tu ngiru la dak khang mi nginde bong ngin khang menta bro si si la sai ngim la bne menta kata ka de bo pyong long tang ita hi bentang semi ni klembat tang bahkan i government tang kwa dekam dan i ka pala mulu ba ai bori ki sia ba tu ta kata boleh asam budi mulu kali asam deh kali asam ke asam undi dia udah dia bawa dah pesini ba hanya semua semua Beri jongi umlet airport umlet railway kalau station ni ba ko po sikim na itu sikim manta pindri sikim jumlah pin lek kem permit kia pan apply permit mo ki kali tourist manta ka ban yang nastan bisa sim di lokal langko kalau kan tak dia kan paria yang kata tak kan beri benek kata kan ba so semua pihak benih keren ya melar cuan yang surau pun ni siapat peni don bor kam dia kata pini don bor dia keren lo kam dia kata pini don bor kam dia kata pini don bor iklan pini don bor ni pini ye ke government kenang bukan ni pini pini don bor am gini Ini depan ni. Ini kan kamsat. ketika bawa pilot kat tu itu dua lebih mi peribing lai kata jiwan nak tidak naik kali kita banyak ni ada keling kita stop wait kali ada keling ada keling orang boleh wan kai om Charlotte semua kita keling kita keling menta syatir gidon Yang semua dekat ni. Kerban. Ya. Kau nak apa?